Kaler kabalay. Kani kaler kababe akaman sim jonga ba jongpi. Kani kaler kababe akaman sim kanyat dingi borobor banle tang kawe. Berkata kalong tang banle pop. Kani kaler kawan na syabar, kawan na syapo ka Kristian na syapo ka donut. Baru benriu ke partai ulah syalin shop jam agak dikalir berkani kalir kalong borobor persya yang apa jepi kalong persya yang kalir juga pop kakua ini tang mengilek pop ngikwa banle kababahan ringim lah rom lai arpulai gitu ini baro ngilalek pop kamut baro ngila syalin shop akan dikalir Sam san puin riu kong nadu ka kepo ka kemi lapun ningi kapop conceive in sin nadu ka kepo joy mei usembah jo kapop uladon hapo joy ngilong merau jo kapop banabagan galer kabe kiling jong ka jingim jongi kisya penyat kat sabagan galer kabe berkapenle ingi borobor tang banle kapop Ramsim bakodo ngangai pietip baro jahayo lordim pena don lai teli kiding pena kajang jisu hapdeng syakadiang udakai syakamon udakai balada pinlet banyeng akmat jong itu lai teli kiding pena bat pi pai syakadik udakai armud bat pi keli ki kai kadau ko ba pi dei ban syap pensitom hagabakum kani kerukom pinyos ngawi ka jubab jongki bagi ongkum ni ngidon nagani ka ding pna ngidon nagani ka jing syapen sitom ka bakordet bagabajak burom tam namar bangiyo diang ya ka badai naki ki bangilale kat banginangim kaler tu ka pop kalalan shop ka jingem jongi ngilatu latim ngilapen kul marsnong ngilapen yap ngilaluti panamar tu ka daw ngipoy hande kata kalau ka ketin ka jong blay ngilale pop ti namar ta daw ngipoy ka dieng pena ram sim bakodor kani galer kamap la pide ki kena ki beret pide ki samla pide ki rangba pide ki temen kalen shop napang makan mau kuy kapor kawa kadab trikam kum uske tri juga Bible Society juga laban branch ni penbait banlet visit ya kawai ka jaka sumari ki kena ki juvenile jail barabang ilet ban visit ngilaira ki Bible ban ai ngilaira ki kot ki babha ngilaira jing bamru ban gimut ban pelong jingeseng dan dalapoi uta u warden u yalam yang banyak kendo iki kena akan mau ngai kendo we kena bakan yo snem ngakaliu ngako samla balai fi po yang ni fileyu uni samla wong hagawai ke segi kat mangadang syongkai ban ki perlo tip jayu ngisian yang ngisyamai ban ngalakum tare ngayo ya ka dagar ban ngadung jerak yuta ban uyap hasyen akum penyap apa kani galer kabe kapelong ingi wat ban penyap brero nangta ngai kendui bakat saw kat san snem kia tu ikikam ki bakile ki ba syurkai naladap ngia pelong jingeseng habar na syong ajan jong warden berkat mengenang syong iya side syong udon way staff ban ringkat badu syong way kena badang red badang kendai snem ngong yu warden ngong sir ngong pisya se ban wanyelam ko nang di jaka warden wong inga MP ba menjusya beli fikli ngong em tai kena king ba syong hang tai badang red ba kendai snem kun jong no ngong warden wang umdai kun jong no ru utai kena badang kendai snem udai wasya sedang ni pada mga kali kendai snem ule yu kinsa habo ya tu iki kambale sngau sirke kendai snem barang tung yu ye ke jing sirke jong kapop kamma pidiki kena baret pidiki samla pidiki longkme ki longkpa kamma kalen shop napang kapelong yi bangin lepo bangin penkeng ya ka ai para mesim bakodor kini gisngi ki bangingi em kapop kelanang penkeladur bahaya dia barkum juru kinong lepop ni lepop haga bariem don batip meno haga baba syabar ni ikum ki bahok haga ba syabar ni ikum ki barublai andre ka bari jisu ong pilong kum ke lom jingtep syabar lapu syarai tenan apo dap de kapun sudah Syapo kalau baman, syapo tanggap pop pakai
sudah imayim tip ipaim tip kikun kiktim tip kapok kasensyar ngilong ko bapong da kamas non batip manu ngilepop ngi enjoy berkapop ban ngi penpai iki chanling jongi syaga direction baka be kan kaler kalem na tip manu Pramasim bakodor ahar timuthi laisan ko ongkom nem de bang mga agis ngi ki bakado don ki ba don ka dur ka jinglong ruble nre ki ba lenno ye ka bor jongka senpet ki kristan senpet ki ang bor ki jong Jesus Christ nre na poy hajan mdon bor iruem ki ktin ki bami ktin perthai sudah kajing sawa ka bariu na jim jongki kalong do kalong perthai kadur ke jolo ruble rem don bor nei ro ka man job ka pop don bor badim ke chim ka pop don bor bat pesub hayu blai haki sgi ki bakado kan mau ki pramasim ngim syukori noi noru ni syukor ladi abang ideng ye kini ki mas jongi ki mas le men le ruble le men le hop ngim syukor noi noru ni syukor yaladi hakmat ublai Mereka kubur ke bawah kalong Jisu ong tos ngoslor de mga worship din. Compare lagi nikal air kaknyot ingis kijing pang jing crow ban ngidu jing kermen. Compare laka pendap ingi kijing kurslai. Compare laka kanyat ingi ya ka bangin lagi batlot maka pop kasensyar. Jisu ong everything is going to be all right. Larang ingay bat syanyaw. Ngim non kam banim ke jing em ke badu jing kerman try kemwan nam takata ngim don kam banim sa ke jing em ke bakuslai what ki kuslai na dot no jong pi wong ngim don kam banim ke jing em ke balepo Jisu ong lawan mga Jisu ke Bible ko ong uyui ke ai ke bakisenran jong u ki syam ber ki kendu hapdeng jong kata kaduriau senran ke kesah kaler ke bajur iling ibaret jigat pelum iku makin telep no ki yaking ban poi sa silang rekim poi sa naru ujisu uyo i ka Bible ko ong ujisu la let shaki haka jing up mid ka basaw haka taka fourth watch haka jinglong jogini ki nong Israel ka judan south li ki jing up mid kajing amit ka baningkong kadai riu baje janmit haduk kendai baje kajing amit ka bar kadai kendai haduk khadar kajing amit ka balai kadai khadar baje men mit haduk lai baje men step bar kajing amit ka basau kadai nadu lai baje men step haduk riu baje bat pila ban sngau tu ini por lai haduk riu ilong bakumno ini por ibadang dum kapor kaba kriat kapor kaba ini kesenran boroshibit kileking mana martakanau kilat hat ba nagajile jongki kapor kaba kilas ngau du jingkermen laki nang la nem ban yaking ya galing jongki kilanem ban job ini gajiat pelum kilanem ban yale berkadi galer ba kaba be persya yaki kalau kapor kaba kemdon borshu kalau kapor kaba kila perkat ban give up no ban penjem no ban sajop no ban rem no aga cing em jongki bau syaitan nun yo ban kam kenti yaki kadai kapor jong ga jing kutlat kadai kapor aga bagi jing e jongi ki jing pang ki jing kuslai ban kapok ki lajan jok yang apa je pi habakum kata kapor uji sulawan si kesenran ka Bible ko ya jalor ka duriau banai banyasyam batki rom san riu kong kumne namaru krismen bangi nang long ki batlot bor hamar ka babyang kaya ulayap ya pli ki bam riu lay uyu i nga ba je fi ni ka jan mitro uyu i bang ya king ya kalin jong ka jing em nan ba yu i ya pi tu ba shong ajan ro im tip kalin ya pi king itu ba shong ajan jong pi im tip ka jing e yu pi syam ngasu perlamannya haga jinga sengelap habang ya keren begitu bo IT syakaman ngam tibe yai ke jinga jongki haba kia tu kalau enggak shock ya nga kiwan baga jingkit ka bakya kelong ibarat jingkit ka ba menan batip mano try tip Jisu tip ya kata Jisu wan sila kejauh senran uya jalur ke duriau kabla penkie pada penenggal air ba kababe
Uyat uwan syaki. Ukah ban penpau. Aba uyat lor ke duriau. Bau long ublay halor juga duriau. Ulo ublay halor ke mariang. Ulo ublay halor juga leer. Ulo ublay halor ke halor ke ciat pulum. Halor ke jing jeliu. Halor ke jing dum. Halor ke jing yap. Halor ke ei ke. Ke melawan penkuslay yang apa jepi. Halor ke ei ke. Ke melawan kiot jing jing do jikerman. Halor ke pop baro. Ulong halor uniu Jisu. One senran. Wong everything is going to be alright. Namang ngalawan jepi. Uya halor duriau. Ban peni bamdon kay ru kapala ban penyeklat ini naga jingi jamu ka science ka physics ka ong balado brio uyeng halor ka ungam mangaru kadang ya jurong ko ngam Jisu ong ka science ka mla ban khanglat yang ban wan shefi mdon los kiba khang yo Jisu Uyai halor ke duriau mdan bala ban khanglat yu Jisu ban wan banyarap yangi khodyo ki pramasim pertayo ong Jisu isnai anga Jisu isnai ka yeng ka jonga ban unwan syafi uyai halor ke duriau ban peni bau tip bai thik hangno bangidon ban kei ka baja ka jing em jongi ngaken mau hakisnem lalek no kadon goi ke aeroplane ka bala ja la ka ja Padahal mentak yawat empat lau. Andreu Jisu jonga bajong pi. Hapdeng ke jingdum, hapdeng ke eryong, ke erlang tari, kal erba ka babe ileng ibaret. Utip tik hangno ki senran jongo kidon, baru let, baru poi be tik angta. Baru tip be tik yang ha baje pi. Hangno ngidon. Utip tik ke ai ka ba mangapa maping yasem. Utip tik ke ai ka jingdon kam jonga bajong pi. Baru kuah banyak syam hanya ke janbir mdan ke tliu kaba mangama pingin hap kaba Jisum laban sayangi mdan kenjeri ubat ingi bau Jisum laban pendekun mdan jing bang jing sitom bau Jisum laban penkia pada mdan jing skausi jing kuslai bau Jisum laban shimno ban kidno ban bano habau Jisu lapai hajan kesenran ula keren haki Wong tus kau slur day mga watchip di tus kau slur day mga watchip di ramasim makodo trial tip ya kajing ship ting kabadon hakisenran jamu kini ki expert fisherman kini kinong tongdok ha kapastat pa babon na peneng jongki nrei ki ship ting Namar kim laban kontrol di kalaer, kim laban kontrol di kejiat belum, ke syapting, ke sensyar ke jengem jongki. Lalu Jisu ang wat syapting, day mga, bat habang puli ke ketien jong belai ngai i, habau Jisu keren, baro ke jeng syapting, baro ke jiat belum, baro kalaer, habo ke mensim juga senran, kala jai jai, piong teman pesan kong ngepitip ya kata, bakal era ke mensim kala jai jai. Namar ki puli ke dekat ke arbo peras ngap pangan puli. Andau Jisu la keren ulong tu ngau slur ne mga wat syapting ke dekat arbo peras kong umni. Tiu Petrus ulay tu ulong au ko try. Lada day mami hukum yang bangan wan syame halor ko skap jayu. Baro simit u Petrus bagi senran kiale ban syong ay tailing ban umham no. Kiale ban sno ai tailing kiale ban king i tailing namar kisgau tu ladami shabar jogaling kadon ka jingyap namar ba syapti nre bau Jisu lawan hajan kajing syapti ang benapo jong Petros kalaja kajing syapti ang duriaw kabayong ya kalaer kabakraw kajing syapti ang jingyap kabab kaladuno baru ang try ladaday mame kod yang manganwan syame ngandayan halor ka duriaw mangaingo yublay ka Bible ko ang kat kibawan siya nga dalilay nga nung kantay kat kibakwa banwan siya nga ang Jisu dalilay nga nung kantay yiki syabar Petros wong siya nga nwan o Jisu ang kumno tuwan wong mikwa banyay peringa jingdum mikwa banyay peringa leer mikwa banyay peringa jingat pelum mikwa banyay peringa duriaw wan Petros utari Jisu larang inod, larang ingay, kay baro kalong kabala, yung tao bangay, tuwan ang try Jisu. Pramsi bakodor,
Larang yo snow ka sur ka jong try. Jong yu Jesus Christ. Hagani ka janmit. Baro ka jing syapting jong iru. Kintu na. Sngap ka sur jong Jesus. Petso. Namar ka ba yu iyo Jesus. Kabyang. Ya kaban penkya. Yang abad yapi. Habang isenran kila yo snow. Kila yo i. But kila welcome yo Jesus. Hakalin juga jingem jongki. Ka Bible kong. Ka eryong kala jem jai. But kila mat ya ka jingsuk. Mday tang mansyos ngaw. Kila yo iyo day Jesus. Mamday tang gata. Kidon yo Jesus. Hakalin jongki. Kimat ya ka jingsuk. Pramasim makodo fi ko aban mat ya ka jingsuk ka jingem jongpi. Nakilir kimabe akamet. Kilir kimabe cing muji berkat. Kilir kimabe akamet sim jong pi kuaban mat di kajing jatat kajing pelai. Penting kena bau Jisu udon hakajing em jong pi. Arteli ke mengilak ban le yu Jisu. Kamaning kong ong try ngawan syabe. But Jisu unomong wat wan. Ong try ngawan syabe, sayang aban wan syabe. Utray unomong wat wan, unong tuan baik. Apedeng gini ke jinge, apedeng gini ke jele, apedeng ki kenrum juga jingem. Jisu kan wan syame. Utrai mong wan. Kabar pila ban le Jisu kalong. Jisu ngam late. Jisu ngam nuote. Jisu ke duriau ke jeliu palat. Jisu ke leer ke jur palat. Jisu ngatrot ke jinget jonga, ngating yo ngam titrai. Wan mamese hakalien jonga. Wan mametrai haga dono jonga. Wan mametrai haga jingem jonga. Wan mametrai haga yeng ke jonga trai. Baru trai Jisu unwan. Unwan. Wong kami ngayeng haga jingkang ka dono pat ngatit. Haga ding poru tiet ke jingkang jong piwei. Akimi ngayeng aga jingkang ga donot ban ngatit ladau no yos ngau ga jingtiet jonga balun ple nganrum hapo jongo pidon name Jisu hapo jongpi apa pidon yu Jisu hadu kanu Jisu la yo ban sansyar ga jingem jongpi hatu long utrai ga jingem bat pi pilong ki ba sha sansyar ho ne ulong tang unong wan kai ka jingem jong pi bat pi san syari ka jingem utrai Jisu ukwa ban long sim ni ka jingem jong aban jong pi ni ka jingsuk jong awa nga ay pi om kumba ka pertai ka ay nga ay mga api ukwa ban ay kapapihaban penting na kalong pidon nem yung Jisu lado na kapalang pila pende biginiam kerukom jong kapalang kababon lada blood kita andre pidon nem Yo Chris. Ang penkod na kabit ho. Testimony siya pang kachingim la job. Hadu kat news nem. Ngalong Kristan. Bakla mo Jisu. Lakay nga ying Kristan. Emailong Kristan. Palong Kristan. Men kiparangilong Kristan. Paro. Nado dang rin lapin baptis. Andre adu kat news nem. Kipramasim. Ngamdon yo Chris. O nangalasdang manhe. Ngalasayla. O nang sedang mansamla ngalabut igalenti juga pertai kadi kabam kakalai katotim kikam kibasniu ngalelut nrei mayem tip kumbalong kiwei pat kikinasamla ngim jetu ayeng tang bangi ale kiai kibamya dai dur ban kamon joble imayem tip angadikia pite bakawei kesngi ngalet jingeseng kade galai pawei terik jong December kutsna martat kadon ke jingeseng midnight service hayeng mani ban ngalet hayeng mani ringkat bat ubilor kiat ang ne syadam ngapong ga jacket sni bat ngara ba ubilor kiat kata ni jingem tung ni nongelap ke pranasip kalemu Chris ngasgo ba kata ka biang ngalet jeseng bat kata ka biang gi naman ngalong bayap spiritually o bayap aga jingem bagnya mesim ngamtip di kabaha nakabasniu naslo baka piang bain naslo hero kat ka mangale rengay ngo yublay baka por ka mangampoy perkat ublay alam nga siya kaway ka jakay don way perlok iwan nga kendu yung yalet jingseng ban ngala sondi nga thai le jingseng besa yung siyong nakabas let siya tay siya lapalang siya ni siya penursla
ya le tenat ba jaka ngong pet jaka ngong ya pet jaka tengi le jeseng ngong ime le jeseng mo jeseng kun khilai tamanga khlem kwa le jingaseng dalai start ka bos nomot pran banlet chata se jingaseng kitu ki parmangai ke shong bos kirwai kumba ruai ma phile se porbawan sini menne nga marui ngam ko arwai nga ye nga football jo ka bos nga pet kai kilum kiwa jing tenat ki arwai sutu nga ngam ko arwai poi se jingaseng si pho ba ji jingaseng nga shong kumang tu nga dom yu tau perlok bayalam jiseng nga nga le yu hukum ni nga tersa wong balai ngong phi ting phi di perlok bas niu tam nga dang mut phi di best friend jo nga penman phi bersyukur wong balai phi le ya tholut yu tai mong elap sipon jo nga baro ngong kano jing le rai ukuran nang tai nga sgom dan dajing kerjo Ukraine ba Japan jonga kay kabangale habari imay pagtip men paramtip pitip tang mapi kumno tay tiblot perlok wonga ay ituro nga mito ito nung elap ngaro anang suwan kumapi ang kumno kabala banong kata kumno tay priyo tiblot sa pang jonga penman pi bersyukur wong balay pili ya tulot yu tay nung elap sa pang jonga baro ngong kano jing lerai ukuran nang tei ngasgom dan dajing kerjo ukuran ba Japan jonga kay kabangale habari imay pagtip men paramtip pitip tang mapi kumno tay tiblot perlok wonga na ituro nga mito ito nung elap ngaro anang suwan kumapi ang kumno kabala banong kata kumno tay priyo tiblot sa pang jonga namar ba day kun kustahan kawan jing perkat yo day blay ne bapan pau tu nong elak barialah ukhot sikajing kala bamut kum bakhot benem sedap ngamla banwan kedon kecing le kwa ban le ni benut di kapartai kan mau tu khalai kan mau tu ke party kan mau ki friends kan mau ki concert kan mau ki fit ni men tulut barakoi la dam le nak lem le ID je seng ka baar kum kani ke je seng ngashong tu hang ta lele iti lamang penpau ngam sudut pe teng yung nong elap ngas ko mau tiplut Jepang jonga nring asu thu badeu blay pram sim bakodor blay tiplut Jepang jonga nong elap tip blay tiplut Jepang jong pi tiplut Jepang jong pi tiplut ki secret sins baro ki bumdon batip manoru andala dhap kajing elap unong elap ukhot kajing kalab mot ngamla syo ban siyang jaga syong ngong ito parlok bawan lang ngong yasili ay tino try man simba ko ya po pagkando wano ngam sola syo ngawan chakman ngam nang menduai kidon kiwe kebiawan chakman kia nang nakim nang duai ngam tip ringal di ngam nang duai ngasyong tanggoy maaf Jisu tanggata pitip uyo sengoy tay jing duay jong ay berit baong maap Jisu maap kumno ngatip bo maap nalaway ka Diyos ang ladap man yung duay kaladi ka po man ipay siyeng kumapishibit man let siyeng ngakiyo ka boss Mario start ka boss kirway kita kilong kami ni jing sengoy bang taga jingraway kirway kajing sengoy tiang ang kukong nay kata kajingraway kano nambar ya tu yang dono jonga lagatungit temple jong me ai kan long ni ngong kan dei jonga tukong ta jingrai dei pirwai ngarwai henen nakaliw long shirkay ngalabanong men step nakaliw long shirkay men ta ngariwai syai kirwai sakaway on the turoy beneng kan sawa oni ngong kong ya tu yang akan no jingrai ngarwai haduk benda poye kelentajyo kata kade ka arpo santri ko benai September 1994 kabanga IT el di Jisu haba IT kembut benong Jisu maaf dengan lepop biang ngong try Jisu ngami thu ya me ngaku aban itu ya me ngaku aban dan kejadian ka bacan ban me ngaku aban nang ni syakmat try min kam kentino mame yang aku try lekat ba memon ni kede cingem jonga me ko apen pang pecitom pesusi pesuba
duk suk rus pa longkan malong longkamon jometra nga ideal di hame nganum treasure ka pertai nganum treasure tu jiko prai ngan ilun baro ngan pentikun lut baro kecil dai ngan put ya mejisu para mensimba kodor ijing rai beret mereka impak ka bakrau habang nga IT utrai simti baraba sim utrai wong om don bala ban kini kenten nakikiti jonga bon sin soitan la persang bon sin soitan la persang ban kini kenten nre try wong kuat kata udah jonga para simba kodo try khot chatati saka jinga dei ka jonga jong pi baru try to snow slur dei mga wat syabdi pin sngap mo yu ni ka chanmin pin pet mo shu ni ka chanmin pin don mo yu ka ling jo ka jingem jong pi namala na pinohoy Jisuwan na nga ngongi pika chingem jo pika numlong syukum jo your life will never be the same again kan thamai kijing long barim kintu no baro nado ba Jisu panemya nga pram simba kodor uang to snowslur de mga worship di tungin pendam gi clear jong jing duai snow ba wanum pet nga wanum pet si bahiyeng perlok chong pi bawan lang pet yalade